Hakajiyo jing tip badan ka long kami kabala tip kerteng kum ka E Ali Nagi kabala syong tait na usnam arajar arpulai na kam Joint Director DHTE Technical kadang trei hado mentah hakatanat pule ke sarkar jelak kum ka Member Secretary jong ka Technical Education ka Meghalaya State Council of Technical Education ka Voice of the People Party VPP State Youth Wing hakashpotarik yayong arajar arpunrio hakajiyo lam uba marbo dekhar u President kalalit ban bu jing tho shoba arab top Commissioner but Secretary katanat hakabala dawa ban weng ya ketiga beriu. Habakran sikilat patai kubor hadian gajing akran uba marbot ulaong banaka liang jong Commissioner but Secretary ula batai bagajing penbeteng ya kanagi ban trei kadai namar bakadai kaberiu kebertebet ulaong bagajing tungkam hadian gajing song tait kam ya ha padai ban ailat ya kiwai pat. Kalian kejungi nyawan kedua iba arom ham ba pancing syai ba kumdu ini I kong nagi idang beteng ya kani kam jungi hadian bai la song tait elu usnam arpo arpulai. Bat ngila kerpat, bat ngila kentu ya IES iba Arab Thap, ba sengobha ide ban pensengek no, ide ban stop no, ya ini lagi ba inwan ban teng ya kakam ke jong I. Bat ngi kerpat ru ya minister, minister jong ka Jela Meghalaya bat ya ke education, lakamen rembui, ba ide ban pensengek no ya ini inagi. Na kajingwan trei kejung I nomor ba ilakut nadu usnam arpo arpulai fi balai idang yo peteng na kani ka post retired appointment fi kani ka post retired appointment kawan ling ba political di pilas mutu I kawan ling ba political di kaladon kejung ya dei bat na ki bahe ki bahan ki minister ye mo de imat kani kejung yo kampiang kejung I ka dei bet na ka sing ila badong meneng ngidang keren hapo mo kata ka favoritism mo ba ilong favorite let's say yano idang yo hadu menta bat in beteng ya kani kakam mo ila songthat kum joint director jongka DHTE tementai la long member secretary jongka Technical Education jongka Meghalaya State Council of Technical Education mo hangni Sharman kilong ki minister but ini inagi ilong member secretary jongka Technical Education tengila kerpat ya IES Badan Buram mo jongi ba Arab Thap ba semua bah pensengek no lais nem mo la de pan song thai nu idang yo ban peteng ya ni kam namar ba ngila keli ni iru mo ba balai idang yo ban peteng ti yong ba ini de ibadon ya kata experience ndrei ngingin ong yepi ba ibapon ki badon experience mo kasi ki jongi ki babon ki badon experience balen thung ki ju sikiju de halor habidai bat kaniru mo ngismutu ba ngidang ong ba IES meneru ba unemployment crisis ka masyarakat ba mo babon ki bamyo kam yo jam ndrei lada ki officer card kidang le kumni mo kapen let's say kapen yuken mo kapen artien mo kapen du mensiam ya ki pat ki ban kio hakini ki bos ki pala sok hai de dengan itu ya pi ba nakaliang jungi ngila kran da kapeng ya IES bat ya silong setonat niyo manikran cibun ki ai mo niyo manikran ya piliu jumut bat ilakular ya mo ilakular yang ngiru ba in sakren ya ibade ibakhamhe mo dang don susu commissioner secretary hani ka additional secretary song ni abide ban ka education ki don arngul enggot yang dang don su ibahe bani iru de ngiru yong mo bas ngobhai raplem marti pide prodo prosnam jungi ya raplem keren lem ya kani ka benta mo hakajo kapor ngan itu ipi badang kini hendak tayoru ngilawan sa PHE hang turung yo komplain babon ki belasong thak kirang wan bantre ini nagiru idang enjoy ya plus kini ki belasong thak kila yo ya ke pension habang iya tuak jembut ini nagi kumnu kapi ke jungi kalong mo kumnu yo niru idang yo kumjo kapi kadang long bet kumjo habang i perkhat abang iya keren mene bat habang iya keren mene terpun ke jumpa tajung IES ngisuto ba kapi jung ini lagi hadir bila song taj lu lalong tang member secretary jung Technical Education dang yo kumjo kapi de kani ka ba nakaliang ka jungi ngem smotonat mangila ong I ba de ban pesnge no ba de ban stop no bat ka kani ka jinglong member secretary jung iru kadai tang ka kontraktual mo ngani tu IP kadon tang kumba arsnem ai tinggal smutu ba kani ka nama ila song thak ado ajar pulai laifu tarik Oktober di masan song thak ila join kum ka members ka trijung ka Technical Education mo as a favoritism no ni ka jinglong favorite
mo jong i ha kinu ki he ki han ya sing ngalamat ong mo de bat kani ka kontrak ka jong i imat kalakut Haga retire ru kalakut mo kum ka director jong ka DSTE ha kani ka kontraktual ru kalakut de si idang peteng si peteng de ngisung thu ba kani ka ba ka pam sung ha mo kiba pun apa office ru kila ya sengu thlia lut mo kila ya sengu so knyum lut de sing ngalamat ong mo de bat kami ha biru ban le kum ne ngani tu ipi mangkani PSE ru ngiwan ngiyo jingtep ba udon uwe USDO upi dota ngilawan ni kendo ya UCE Chief Engineering ru mangkani ha PSE ban pan jing sai ban pha pen sange uni pi dota ru uni ru la kanu snem ula song that ri dong wan join trai mo bat kidon katu ka dingot salai somut da PSE ru kidang kibala song that kidang wan trai kidang le yeng la jong ben ngilingo kini kibala song that semua bahan nai le ka mon ken nai le kum ka yeng la jong ken ade ban song that bet ken mo enjoy ya ka mo song that bet la yo ya ka pension de nai pendek iki wei mar ngiyo jintip ki babun ki department juk sarkar mo ki babun ka song that kidang join trai bet kidang kura file kidang le start kidang control mo teng kidon ki ba ngiyo complain ru ba kidang transfer ki beri ru hado kata kilong mo kesulok fi kat ka joint director mo kat ka joint director kat ki telop director am yang mentah hadi mak song that bagi ong bagi yo mentah te ngila ya keli mene yong kum tahi isu yo thu hi kat kum jing smut thu hi kalong bet ba kanang long markat ju hi mo mas pension dang yo mo kala hi katulok ka imbatai tikena ya katulok yo kan no tegi ngila keli i ngila pan ya ka jimpi kena kan no yo ya ka taka p ke jum kan di bahama WS umbatai teng sekali te kasubiet gitu mo de kemut nalor kata katulok de pension yo lang ngatrai mat mo nani kila pan adjust kila pan minus sung am tip ta de ngasung thu pat kat kum ke jung thu jung i dang enjoy ya ka ju ka pi apa jing sisa kan kata mo kajing sisa kan kata palong no ba ipen serwaka ya ka pisa jung pat ba jungi bada kaju ka poru ibun te ki ba experience mo balik kini experience begini ai lakin kiwe ru mo ai lakin kiwe train kinya ki mo ki bahapo ki jong ki nakaliang ka office nakaliang kini ki IS kini commissioner kini ben train kinya kiwe ki bahapo kanang ba kitur kin kiyo mo kinong mo buat ki experience ki beli finyo ben ki kasi ki jungi ru bonu bobet botobet ba experience ki babon thong gini ki jungi lada amla ru advertise kinya kini ki post bedang lat mo advertise ken mo ngi kwa bang long transparent mo ka BP ka yang scam ba mo kinu bagi le mo kede ban long transparent kede ban long khoi ku suba te nakaliang ka jungi ngi kintu ya ka sarkar ning ba IAS ba ki minister ba ya ka sarkar hi borokawai ba kede ban pengor ba bide begini mo ba kitu ki bla song that kede ban song that ba ban nakaliang ka BP ngindang ya beteng ngindang ya budien ikini e bro Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya